Musese ni na wikwatyo bonde bala watinda ne side ne siathini the watindo musi the wathio hauti na ende ni uthocha na moko elinde ni wakilungu cha Thambalala muthanani wa umundi tukavikie kulunga misito tukavikie kuungamya misito na muthanani wa umundi otondu wisi musese kila bandu bonde bethi wana ulumu ni bethi ya wana kindu kila kikwatilile kana foundation na ende no muthanani wa umundi tinene ya Itui Itatu ila siungamasia Mutwaano Itui Itatu ila siungamasia Mutwaano otondo mukamba watene wasia kana bandu bonde be utatu ona maiko mako uwatene media wa 3 nomba ya aka wa Itui Itatu ngaini atatu na ende sindu cia muthemba ta usnet tinene ya utatu ndini wa Kitui deni wa Mutwaano yitu na endela wina kule musesia bikia na tumandino namba ile 3 nina wekwati to bikia kutambani emwe na Mutwaano ni kubikia na kungama. Reverend, yes, tikaliho munondo kedi musesia asante ikira tumani Itui ni siba musesia nitoke yani na ukethia ungethisia wendo wa muya Yesu mwana wa Ngai na hata iwe ni museo Yesu nondangiite osangethisia kindu akwa Siempre ando kethi. Na sio zabi. On then we kethia on the ala matwithuki asia program ino yendeto muno na nyene na mubea nundu ni favor ya. This is God's favor. Ti undu ithie tuika ona ti undu wa wiwitu indi ni kuonwa Ngai na isingai ekatukanyive withi kunene baba mbone onde. Kwa hiyo niwe nesa nundu wa Ngai na ti mubea nundu wa topic ya umundi teo. Esu ya Itui Itatu ila siungamasia Mutwaano. Na wane na utatu wa Ngai na wane na utatu wa maiko mamukamba na wane na utatu wa kalakabila kekalila wa ikoni jitu iko kama umeana atatu itatu yamani asiata uso wa Ngai uso wa Ngai Ngai asa Ngai mwana Ngai pamoja ona batu na utatu pesio mbua pe grace na be museisia na be Ngai na ile ndo ya address musia ikakiri gitu iba idioka wenu twajela wetu atatu idioka idie twina Ngai nunu ya utu thukuma ni wa Ngai pe muthukumi wa Ngai ukwetwa sana ni wa baki mani ni wa kanisa ya the reference anambiye muthukuma ne sana utatu wa Ngai ambia tiwe mutabanasia indi ni Ngai unena na ndu make kwisila balamwe na nyenasia idie twine iyo ya Ngai atutumie unoto kwenda otakala kene tuketwa meli kai wanike usiani mulaika kakula unduka tonye kata na kwandi simu ndume ewa Ngai akekia munye thero wa Ngai ukekia munye yulu wako ukekia munye yulu wako na kane na kasia nyene nkombo ya Ngai ni kena kotondo kwenda kwa hiyo usaisia umunde tuyunena Itui Itatu ila siungamasia Mutwaano na niwe ngisukuma kusoma ndeto ino yindimo 24 na musuosu wa katatu wa asiai kondu wa we nyumbani ya kawa na kondu wa umanyi ni lulumelawa na kondu wa we tusumbane tusu itwe monzi onthe mebata muno na makwendesya na soma ndimo 24 na musuwa katatu kondu wa we nyumbani ya kawa na kondu wa umanyi ni lulumelawa na kondu wa we kikamba ni kichande tone kisungu kielesea nesa kiasia kondu wa wisdom na kondu wa knowledge na kondu wa understanding kondu wa wisdom the house is built na kuondo wa knowledge is acquired ni ndetola yutumani yula tukwete kumanyisia idi tukwete yololo melia nyomba yunka ini waka sabuli wa yana na miongole na muonsa keka joba waka kuondo wa we nyumbani yakawa na kuondo wa knowledge which is acquired umanyi nyumbani lulumelawa idi tukwete kululumelia nyumba na yane na kuondo wa understanding nyumbani yuswetu siedo siangalama yenda udhi yani mali tumanda kondo wa kumanya understanding ni application ya wisdom and knowledge when they are put together uchiani wekata ni wathela udhi we nyumba ila mundu wina understanding
saying akona knowledge ile ndio utavia knowledge umesio mali na uongelania na wiwangai hiyo nyumba itasimama ende ndio nena utatu ulaunga masia nyumba na tima umbo atatu na ndio manena then ambao mkutabia then indi ndikuelezea chambe kijita wa leadership in the marriage utongo yundo utongo etwe then wa mshini usu na kila kinge kiongela masia kijita wa communication na kila kinge kiongela masia nyumba ti sex si ndo siana itatu chambe kita wa leadership osumbi wa baloka yibi ndani yidi on the Kenya tuyasia ruto weluto ni wote za mauta lakini ndio ndio mauta tuyadia maluto wathi kuthoa musele wethi yani mwana luto ona kaba kawa maluto ona waisi vitali maluto ndio ni wa musumbi jila tunena ubo wa leadership tuimaanisha utongo wa family mutongo yula is husband mutumia ni we determining factor ya musikubaluka kana kukela mundu ume ni wotu ma musikubaluka ilo keso na musikubalukite onela mana abalukile ba mundani wa Eden wona na ndio ozetunda no mana abasiombwe mundu lo na balukile ulo na balukile wa mbeno tujitu sijenga ti mundu ume hapana ti mundu ume ulo na balukile mundani wa Eden yitu asomenga wa ni mundu mukana ndo ni wedukeisye ni wedukeisye nsoka ni Biblia na nsoka ya zele kwa kula kwe Eve na ya mukulia niwo ngaine waise muikaye na mundu muka ogela mauta na sukali asia twaiwe tuikaje ona tuikakite na ila ngai wokie mundani wa Eden ndakulia Eve wepa akulia Adam where are you nundu mundu mukandaiye na ete mumeka aya na ondema abaluka na methi ani athina masemba yunga yo kanda no wesi if no we actually our God is omniscience to say is omniscience knowing ne wesi mundu mukani wiye lakini la woke mundani akolia te Adam wewa nundu our God is God of order nina neni mudanyonge nasia government yake ni theocratic ngai ndabendwa wanikin ona kukethwa kwili hata ati ya order family ya balokani the husband not the wife bidukese mundu one musi wako wena thina nwe nundo kila wabanda kwa mukauni chokimande ni wa family yako na twaile tokuli ati musi utongo iweba where is the back utongo iweba stopping mundu ume alito take 100% responsibility ya family yake akamanya ni babala bena thina pandu bakau na nginena na atumia ni meache kaungu terasia wakuna kibeti nindi wakyaluka wakinengambia yila wakuna kibeti kikuna wana ngumi kikuna wana wendo kikuna wana ndetonseo kikuna wana kwekwa nesa onacheka nayo kakika nesa Yesu ndendete ikanisa nundu ni iseo bisi mtumia tiwe Yesu wa kanisa yani Yesu wa nyumba yakuni ye ni mtumia na mtumia ulani we Yesu ni kuyate sio mbua kwa swani nundu kanisa yethukite ikanisa yo ni iseo the Church of Christ today na makothe na makenzi na andu angi aingi ukithia nyina mikwa mabasta angi mekio lala imadhabauni lakini ngai no umaekete aenda na makone abau ibetisi akuniyo kola kemake na nguni simu chambia basta ni kata na tumie nduna pasta miake tatu yekata yathela na nitukoma nasia na nyeni iwe nkienda kutangiwa nesa na nikalenga ine ni kata na mwandu mekanisa ni usuingi nikalabwata thato ndo tangiwa lazima uame nundu ndo no muungama ethaka paza no embe mukoma nasia na kanisa ino wende na no usuite kwa sababu ndo Yesu usuite wewe teka Yesu ni mundu ne umemo mundi woneka na kanisa hata ai metha mombo wangi wonde yuke kazi Yesu aili atumia amaito Yesu ende wa ile atakuikibeti keseo
akuna nduka kengwe nina isi wachenda kisio latia wa munyu wasiwe kiseo nuchona kwa lete kutongosia na kuchenda kiki dhuku no you take responsibility 100% and always lead your family. Be the CEO of your family. Be the leader of your family. Yes, Asia, I'll build my church on this rock. Ephesians 5. Yeah. Muswa miongolina dhanda tu. Kai Asia ni aka kanisa wako ni aka musiulua mutongo wa mundume. Uweza kuona family ikuna dhina na kushekiwa. It is the problem of leadership. Uweza na mundu muka I file for divorce. Nea utongo wa mundume nundu labda eona utailete nundu mundume be maundu kwete kwika. Me am not biased with anybody. Mwe mutweza kwa menenu nundu naka nyeni nena undu ngayukwasya asia mundume niwe mutongoi tongo cia nesa musi waku wika ata wungame. Take initiative, be influencer. Be an example to your family. Love your family. Yani siya maundu ala uko na mailete practice respect eka umanga mukau siana sikitata siwete eka kubusa nundu ni nani nasia your wife your choice ula wanyubie kibeti tuno mume niwe wakenyubie either ndo haiba your wife your choice kende undu keilie panda mbeula ya ilete. Number 2 nundu tuina saa jita wa sex chambe nasi leadership. Mundu ume kutongosha chao musi wake nesa na jikali la kivila chakache na nena nasia nuwe waileta ku influence nasia na nena nasia nuwe waileta ku take initiative kunenga ne mipango ya family yako na nuwe uji influence andumako kwa liuka your wife wonena thina utwaeka out muye kitenge muye pikiji mutumika credit simone muye I love you mutabye masieto on them aseo muka wako nukwaliuka ona ndena thina kila kingi chake linasi ati it is sex nyanyunga masya marriage a marriage without sex it can't stand by kingi ngai waumba cha utumandu methi wa memwe weba mwe Biblia yasya kondo wa umundu akatia inya nethi ela Biblia kwa sya mundu ni specific yemini the man busese katamba kwa totandithia ndikuya wende no tumia iya mazpoa ni Yesu kwa musi waku kwa kwewe weka na iya watumia utesa kukuna kiswe ni kwithwa ni iya yena pina muno na iya yena maundu masio kana sindunzio cia utuma mwe waku withwa wina vina katukwa totandithia. Tuna mboinde ni watariria musiaisia Reverend Grace yana kulia mo sex yele kwekwa ifinda yanata nani nisini kulio lawe nayo na utumani wangu thino namba ile Itatu kenda mwitano wesilia andu maile kwika mailo tani ya Mutwaano wo ifinda yanata kana malamianata kwa chumwa kana malamianata kwa muthenya kana kwa mwaka ekuli amakuli na nende si ukweti okuli uni asia alame kama binda maingi ni mumebaseo na edha ni batonyeka sex mbalita kwika less than 6 times per week less than 6 times per week akolindo ni waneni yepa uni cha mwanza kwambia mswaka tatu kwa yutu etano yasemu ikabatani atyo yila muiganete kondo wamboya na mwamina mpoya mwisi okainge po metuki mwekalike chaune maratwane mwemaika sex kondo waitume kwiwana kana health problems kana yila mundu mukawindini wa menstrual periods ene kana yila ukilili ojusia kana wasia itumita sieba taisu lakini umetuki wili kanthini wa sex kunasia at least 6 to 7 times per week. It means daily. The nice sex nyoki bwagiso. It's a collars. Mwamina kodhokoma. Moisio kabo. Mwamina maundala mkweti. Isu ni yobo asia musi. Isu yopetanga stress. Isu yopetanga muwo. Andola make her sex frequently. Maidhana problems ya health problems. Mambo na high blood pressure. Mambo na diabetes. Mambo hizo azikuangi kwa mili yao. Na maidhana stress.
na ninenete quality sex ila andumeka bakaonde makabika climax ona kawa ume mayiso bikibyandu climax nekie research ne there many and most of the men mo mesi mabatama mo we ila mundu wa ulesia ngondo amba no we mwithiani wangu lia kingo na mo aka maitiwa mena thina pata wa mundu mukawenda kabola wa mundu ume wambata na we there wa mundu mukawenda mbola na nicho tunena akakumbanwa ebindani taye if you have no choice you need to do sex as a duty and as a must mundu mukaba ichonoa kini ndawa ya kunoa wauma wiya noete kuja kwa sex mzuri utapumzika ukiwa mwili wako wapumua ujisikie uko na fresh air nundo ni weka keu nundo ni kwenda kwa ngai kwa hivyo marital duty is it's an opportunity it heals issues ndo ilete kubata mume wako ona banini ni kula sia kiba tana wa mundu athima ziembe kuyita delela nemani ziembe yanema idele la chao ni mani na kiundu kekao na chako mwana cho nini na nene issues sia au mela koka kubibie wenda ka asabe ka kunithia wia wona ka asabanga na kano nundu that one is an exercise either nukenda kanene bange ikamunango na jila numeka sex munango ni wo ona desire e grow ila mwaika kwika kwenda kudhelete lakini once you do it many times as possible it's when you draw closer wendo wonka wadhini wa Mutwaano through sex madhina la munene yensa mwa makuyaniwa sio kai sex na wamina sex mama eti akitenge no newa kana bea sia na yeti yabo kitandani timu wako mangeta hizo beza sia chadhi na ile kali ungameto ndia sandumbika actually ume mabatwa ni makwata walichoa makwata wani kindu kitwa bitterness na mundu ume usunda kaunenga kindu akama ndwani twasi amosi ya mume maitu na amosi enacho timete mume wakunda neo swada miti anosiwe na kunengwa nesa mundu ume mwana amnena na akio kiokoni na mukuli ai nundu ekite mundu mukonge thini wa provide na kemuka angu ni asimu ambia mwa pastor ni wasisi provide ya mume wako ekitengania po na mukulia na mituki na muandikia misemo mbona umeweka profile ya mwanamke mwingine akisini aibu ambia nundu sinu unenga enesa ai na mgula na jutangasia wanda wodi nako na umanya no unenga ambia mukawa kwa numbata undu unenga ajao nesa na nundu nunenga enesa nyi onajitwe Mombasa nena yake na wenda tena ndiko bitha mutabia ndio bitha ni wombata ekale nacho au mema watwa makwata wanichua na ndwithi ando makondaini ona banini kuna nena kitu cha kele kitawa sex chambe nasia ni leadership chakile nasia ni sex cha katatu kitawa communication marriage nyingi sianangiwe ni kindu kitawa communication munena nilia ni munena ni amekumulika nilia no yesu niwe asiongwe minena nesa divorce is not caused by outside marital practices in the community ili sianangiwe ni kindu kitawa munenele chambe people are not transparent in their money aume maikwenda kumanyika matwa makwata ndisana akamaikwenda then mabithite nundu kila mundu besa nisi yake especially issue ya mbesa ni yetie thina muno thini wa marriage maikwenda mamanyike mamanyike kila mosa problem ile ngi yetie thina they are not transparent in their bonds simoni sietie thina sombua na tukanenea simu ebinda nyingi ndese nijibanga yakatunenga tunene upo wa simu edabe kindu chanangie marriage ni simu sia sindu sikro WhatsApp Facebook TikTok nizo vitu vimeleta shida kwa familia na ndo meki yake kindu kitawa password in marriage there is no password then wa marriage ninenete ba nena ise simu ni ya mundu it's your mobile
it's your own simu ni yaku kibeti ya ile toko ata simu ya mume na ke mume nda ile toko ata simu ya mundu muka lakini together with that because you are one my data takila mundu ese password ya ulonge okay there in case anything can happen Say I bear ndo ukwa makati ya pesa si cha simone okay there no pay password na ekiye password ya cha to ile to diu mutila cha mocha to ke feel ile ndini wa simu paiki luketa wa password in marriage amu make ye password kwa messages ekiya password kwa mpesa ekiya password kwa WhatsApp ekiya password kwa kila pandu bonde yani baiba ndulika ukeza kulika na mundu kwiko ena inden anchenda space ndo ubithite pandu na nicho tokwasia communication in a spoiled family anginde tonduku sieta wa abusive words. You abuse physically you abuse verbally you abuse financially you abuse spiritually mundu dampiusiwa ndeto yetu yile yangi yathi yangi tira ya mukamba ukakwa tuwa yangi ona wase ndwenda nyendienda umukima nyendienda ndu wika zila weta mukau stupid yathi leta wazi yangi na yangi yuze isioka na ndeto wona yali chwankoni ya mundu wamwita stupid okay I am a stupid that's all umbosa wamwia utest ya nai kewu kithei mwana na ngumi yomeze jabya mukadi ni kewu mbeba standard kibeti cha kwa nini sapa na mwa it's your choice you have to love that woman na nundu ena thina wa hormones mubeleke hospitali ayitwa nyiba nduti ndo mumanga umwani kewu uyimwa no kunyunga nai kwenda wasi akunyunga kwenda wasi akibu chukinge beto mutmanyisie pe practice mundu mukuga weka yuma yekwatu waitungi ya ni amasos kamwe kikeko tweke tweku kitungi ni kapamwe nutonyo hospitali akaitwa eko mumanga yunde toisi ya ku abuse mundu kila kingi ni kukuna mundu so mbweza bekindu kithuku niko kuna mundu chanangite marriages mundu okuna ngumyu ezesau mathayo ni wako mundu okunia kobyu etha be andu athuku na families nyingi ciangana kisana ngiwe nicho na kama yulawa ulilikana undu mundu na mundu mwana na mbia dano discipline ndo namalo kunia kibeti chako niki ambia niko ndi discipline discipline tiko kuna mundu etha noenda kumo discipline na nena nake mutabye makosa make na kibeti wewe mwani kwikalania bandu ba ukuna mundu osa mundu umwenu cheko mutanisie ubo wangumi makobi uvele shumono nasio na tibeti sio kuna sisi oka onaume no megara no mekunwa onaume ni makuna wa maikunwa makobi onaume ni makuna wangumi ninethi yibutumio mwe anethi we ni mutu yakomete akalete ngua chao wa mesa akula iya na bwana no weka taba akita comfort ya mundu we kwake biba ndote kala na kia kimiwe makobi peki ndukita wa emotional abuse kuthinia mundu emotionally we mutocha emotionally turunde to kana meko nundu labda mume waku nde ukwika uyambie omubata sisi tocha kana nundu kibeti chako bema undu bate utomiti uyambie osa mipango ya chao ya kando kana ula mwana kena wetaba ayambie ya kwiki ya mundu mukonge ndini wa chao wa profile picture kwa swani asiombua mume waku no uisisia pisa ya uisisia WhatsApp yake wayithi ya mundu mukonge no makwatanite surely no mukwataniana ku okundu mundu teke ni lazima mukonanya ni lazima mukonanya kibeti kiyatata konu ekuni wasimu ni friends make that is a torture emotionally kana spiritually abuse wibata mundu waku kuthaitha nkai ndenda kibeti chako kiitha nkai ndukwenda kiisoma Biblia ama matwaitwa atwaita athukumi manga ikaini nene ikia mabasta na muinde care watwaiye kibeti muthukumi wa ngai unamunyima kufanyia Mungu kazi ni vibaya sana wili kwa mubata kana uyambe yomulasimilia kuthaitha ngai ingeni utesio ona Kenya yitu twenenganite freedom ya worship na tuemonengana freedom ya worship in our family sisito nike ndwenda mukawa kwa ithu kumankai ndukwenda mweme we ithu kumachao ngai kana we mulasimilia maundoni mana uni wangu asiati this one is so bad give freedom
for worship. Musiaisia ni kuendea kiwiyo cha kwa ilani mubeanu ndo akwatia kilungu cha Thambalala ithi wananga ithini wa kiwiyo chaku tuko maneo nithini wa kilungu cha twadimwe tiwanesa.